ki Pulit jong ka Assam Special Task Force ki Thok kerpang da kamta ban pek ya ka jing Shna tu ya ka Pisa India fake Indian currency ha ka jing khanra ha ka than khana para ki yo ban kam ya angut ki brio ki bukan thup wei unok song snong jong ka district ba kena nok ti ha ka te kam Shna Pisa Thok Pulit Assam ki brio jing tip alo ka jing don jong ka kunhun Shna Pisa Thok khana para marmar ki lek ban khanra na ka than kaba anut ki brio ki basbarang ti ka te ka kam Thok masin i ki jingwan ki Pulit ki la phekra no da ki kali hende kalian ki Pulit ki la be thong ki hari ki than kan dhara Turu bagi Pulit kila kathong ya kata kali kila yo ban batno ya kata ki brio ha kaina dhara ha ajan Dispur police station badi meratam yaki ki batep kerteng wei ke Muhammad Sahil Ali arwis nam karta na karabil hapo ceka kon police station but uhar swalang arwis nam karta ubrinan Baridua khana para ka bha apo khara para police station ka jingto ket ki Pulit Muhammad Sahil Rahpra ya ka jindong keti hanek kambat ban yalam no ska yeng sungwai ka ba punya kam ka badan na khandai mer Baridua river district ka jing talasi ki Pulit le ban Kurup hadu ndrulak prapnyo jar sans ba tengka ka Pisa Thok Natalia ban Kurup ko ka machine chan Pisa Thok ko ka mobile ka songkot sada ka letak ada ka brown tip ka songkot sada ka Shna ha ka dur jeng ka kot sans ba tengka ka Assam kirang penlong ya ka jing toket alo ka kam Shan Pisa Thok ka Shna ban kanrai ba ha ka jela Assam ber kamjur waki khaput jeng ka jelam mikhlaya में हमको टोटल 2 आदमी अरेस्ट किया है और 6,87,500 मिला है, एक प्रिंटिंग मशीन मिला है और पेपर्स मिला है और 4 सीज किया है। अरेस्ट 2 जन हुआ ना? हाँ अरेस्ट कितना? 2 पूरा नॉर्मल का रहने वाला है सब नॉर्मल में रेंटेड भाड़ा में रहता था। हमने इसको पकड़ा है APSC के सामने, इसके बाद उसका लीड लेके आई, इसका घर रेंटेड हाउस सर्च किया जो नॉर्मल मेघालय साइड में रहता है। उसका सर्च करने के बाद ये बाकी का सामान रिकवरी हुआ। साहिल अली